ассалому алайкум нандагони азиз. ашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон мавзуратон дигар. 22 ноябр комиссари иттиҳоди Аврупо оид ба ҳамкории байналмилалӣ Юта Урпилайнен пас аз музокирот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин зимни нишасти матбуотӣ изҳор намуд, ки иттиҳоди Аврупо барои мардуми Афғонистон ва кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла Тоҷикистон дар доираи бастаи дастгирӣ 1 миллиард евро ҷудо мекунад. Мо як бастаи дастгириро таҳия карда истодаем, ки 1 миллиард евроро барои мардуми Афғонистон ва кишварҳои ҳамсоя ташкил медиҳад ва ин баста аз чанд ҷуз иборат хоҳад буд, изҳор дошт хонум Юта Урпилайнен. Ба таъкиди номбурда ҷузъи якум фарогири кӯмаки башардӯстонаест, ки 300 миллион евроро ташкил медиҳад. ҷузъи дуюм муносибати башардӯстона плюс мебошад, ки бевосита ба эҳтиёҷоти асосӣ ва воситаҳои зиндагии мардум дар Афғонистон бидуни эътироф ё қонунияти Толибон ё ҷалби сохторҳои ҳукуматӣ равона карда мешавад. ҷузъи сеюм дастгирии мантиқиро пешбинӣ мекунад. Вобаста ба ҳамкории дуҷониба Юта Урпилайнен эълон дошт, ки ба Тоҷикистон барои 4 соли оянда дар самти рушди ҳамкорӣ ё худ шарикии дуҷониба 91 миллион евро ҷудо хоҳад шуд. Мо якҷоя 3 самти афзалиятнокро муайян кардем, ки дар давоми солҳои оянда асосан онҳоро марказонигардакунонда мекунем, ки инҳо иқтисоди сабз ва рақамии фарогир, рушди инсон, захираҳои табиӣ, идора, самаранокӣ ва устуворӣ мебошад, таъкид кард Юта Урпилайнен. Бо дахли барномаи минтақавӣ барои Осиёи Марказӣ ӯ тазаккур дод, ки илова бар ин Тоҷикистон метавонад аз ин барнома низ судманд бошад. Мо барои Осиёи Марказӣ 2 афзалият дорем, ки асосан ба онҳо сармоягузорӣ мекунем. Инҳо аввалан устуворӣ, фарогирии об, энергия, ҳуқуқи инсон, занон ва тавонмардӣ, волоияти қонун, ҷомеаи шаҳрвандӣ, сулҳу субот ва сониян шукуфоӣ, пайвасти рақамии ҳукумат, соҳибкорӣ, тиҷорати минтақавӣ ва рушди инсон мебошад, гуфт дар фарҷом комиссари иттиҳоди Аврупо оид ба ҳамкории байналмилалӣ. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ бо иштироки вакилони Маҷлиси намояндагон ва кормандони дастгоҳи ин мақоми олии қонунбарор ҳамоиш баргузор гардид. раиси маҷлиси намояндагон иброз дошт, ки парчам барои ҳар як миллат рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ, шуҷоату мардонагӣ, ваҳдату ягонагӣ ва ифтихору ғурури миллӣ мебошад. аз ин хотир мардуми шарифи Тоҷикистони азиз ба он ҳамчун муҳимтарин рукни давлатдорӣ ва воситаи асосии муттаҳидкунанда арҷ мегузоранд ва ҳамасола 24 ноябр ин рӯзи таърихиро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамояд. гуфта шуд, ки парчами озодӣ ва соҳибдавлатии халқи тоҷик бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо овоздиҳии якдилонаи вакилони мардумӣ пазируфта шуда, баъдан 12 майи соли 2007 бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи ҳуқуқӣ, тартиби омодасозӣ, андоза ва корбурди расмии парчам муқаррар ва ниҳоят 24 ноябри соли 2009 рӯзи парчами давлатӣ эълон шуд, ки он ҳамасола бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мешавад. парчам рисолат ва нерӯи муттаҳидкунанда дорад, зеро он дар баргиранда ва таҷассуми арзишҳои сиёсиву фарҳангӣ ва ғояву ҳадафҳои миллӣ мебошад. имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакат барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони вазорату идораҳо тариқи видеоконференс баргузор гардида, дар кори он омодагии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Таҳрон ва шаҳру ноҳияҳои он ба давраи зимистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гузориши Бобокалон Аминзода. дар ҷаласаи истоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоияти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонзода Усмоналӣ тариқи видеоконфаронс баргузор гардида дар кори он омодагии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияи он ба давраи зимистонгузаронӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ҷаласа намояндагони вазорати идораи соҳавӣ аъзои истоди ҷумҳуриявӣ ва тариқи видеоконфаронс роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияи он ва дигар сохторҳои дахтор иштирок намуданд. қарори қайдшуда аз 4 банд ва 41 зербанди нақши чорабиниҳо иборат мебошад. зикр шуд ки бо мақсади иҷрои нақши мазкур дар тамоми сохторҳои марбутаи ҷумҳурӣ аз ҷумла вазорату идораҳо, мақомоти иҷрои ҳукми давлати вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ қарорҳои дахтори дохилӣ ба тасвиб расида, истодҳои фаврии таъсис ва нақши чорабиниҳои дахтор тасдиқ карда шуданд. ҳамзамон бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ аз ҷониби вазорати идораи дахтори соҳавӣ таъсис дода шуда ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлон ва Суғд, ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе сафари корӣ анҷом дода аз рафти иҷрои қарори болозик ва омодагии соҳаи иқтисодиёту иҷтимоияти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 аз ҷумла дар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, раёсатҳои матлубот, шабакаҳои барқӣ мавриди омӯзиш қарор дода гузоришҳои дахтор ба ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод гардидааст. дар рафти ҷаласа аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳукумии давлати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияи он ҳисоботҳо манзур гардида дар ҷараёни ҷаласа муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба камбудиву мушкилиҳои ҷойдошта дар ҳар як шаҳру ноҳияи вилояти мазкур вобаста ба маблағгузорӣ барои харид ва захиранамоии маводи суғд, захираи маводи озуқаворӣ ва зидди лағжиш ибрози назар карда шуд. дар охири ҷаласа муовини сарвазири мамлакат дар доираи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораи дахтор ва мақомоти иҷроии ҳукми давлати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияи он вобаста ба таъмини иҷрои нақши захираи маводи зарурӣ ва саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахши зимистони солҳои 2021-2022 супоришҳои қатъӣ дода шуданд. Бобокалон Аминзода, Меҳрӯзи ҷумъа, Фирӯзи Мусо, Ахбор. идомаи ахбор. 24 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчами давлатӣ таҷлил мегардад. дар воқеъ парчами давлатӣ омили муайянкунандаи ҳуввияти миллӣ ва тақвият пайдо кардани ҳисси милливу ифтихори ватандорӣ дар шуъури ҳар як фарди бо нангу номуси ҷомеа, бахусус насли наврасу ҷавони умедбахши миллат мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Нуриддини Қурбон. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи ҳастии миллати тоҷик ва рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ, шуҷоату мардонагӣ, ваҳдату ягонагӣ ва ифтихору ғурури миллӣ мебошад. ранги сурхи парчам рамзи мубориза ва ҷоннисории халқ дар роҳи озодӣ ва истиқлол, ранги сафед рамзи покӣ, озодагӣ, роҳи сафед ва бахту иқболи нек, ранги сабз рамзи ҳаёт, сарсабзиву хуррамӣ, созандагиву бунёдкорӣ мебошад. тоҷ рамзи шукӯҳу шаҳомат, рамзи давлат, соҳибихтиёрӣ, соҳибдавлатӣ ва истиқлолият аст, ки ин мояи ифтихори миллати тоҷик мебошад. парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлат дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтааст. парчами давлатӣ на танҳо ифодакунандаи давлат дар кул аст, балки ифодакунандаи соҳибихтиёрии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. соҳибихтиёрӣ дар он ифода меёбад, ки чӣ дар дохил ва чӣ дар хории кишвар парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон аст, дар созмонҳои байналмилалӣ нуфузи Тоҷикистонро воло мебардорад. парчами давлатӣ ифодагари демократия аст. дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон парчам, нишон ва суруди миллӣ ҳамчун рамзҳои асосии давлат ва нишонаҳои соҳибихтиёрии давлату миллат эълон шудаанд. рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии
جمهوری تاجیکستان با آوازدهی یکدلانه وکیلان مردمی پذیرفته شد. پرچم دولتی بیانگر حق موجودیت ملت صاحب دولت تاجیک با تمام قناعت و اصالت تاریخی و فرهنگی و حقوقی آن است. هر دولت صاحب استقلال و آزاد به جامعه جهان از جمله سازمان ملل متحد محض با پرچم خود پذیرفته می شود و اعتراف می گردد. نوریدین قربان، بهادر قربانزاده، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад доир шуд. дар чорабинӣ таъкид гардид ки парчами давлатӣ рамзи ҳаёти осоишта, ваҳдати ҷовидонаи миллӣ ва умед ба фардои ободи халқи тоҷикистон аст. хотиррасон карда шуд ки дар асоси муқаррароти моддаи 3 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон парчами давлатӣ дар баробари нишон ва суруди миллӣ аз рамзҳои асосии давлатӣ ба ҳисоб меравад ва мардуми шарафманди тоҷик бо азму иродаи қавиву созандаи худ дар қатори дигар муқаддасоти миллӣ ба парчами давлатӣ бо ҳисси баланди ватандӯстиву худшиносӣ арҷ мегузоранд. парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллист ки болотарин марому мақсади тоҷиконро дар худ инъикос намудааст. ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ дар вазорату идораҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои бошукӯҳ баргузор гардиданд. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни чорабиниҳои тантанавӣ. ҷамъомаде ки ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки ҳайати роҳбариву фармондеҳии ин ниҳоди қудратӣ, навъҳои қушуни артиши миллӣ ва намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зимни он чун оини доимии низомиён нахуст парчами давлатӣ ва байрақи ҷангӣ ба толор ворид карда шуд. дар оғоз масъулини вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми хизматчиёни ҳарбии артиши миллиро ба ҷашни рӯзи парчами давлатӣ самимона шодбош гуфта, аз таърихи парчамдории ниёгонамон, эҳтироми он ва аз аҳамияти бузурги парчам дар низоми давлатдории тоҷикон ёдоварӣ намуда зикр карданд, ки парчами давлатӣ нишон аз пойдорӣ ва соҳибихтиёрии давлат аст. аз ин рӯ арҷгузорӣ нисбат ба он муқаддас шуморидан ва эҳтиром гузоштан вазифаи ҳар як фарди ҷомеа, алалхусус афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ мебошад. ҳамчунин қайд карда шуд ки мувофиқи оинномаҳои умумии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ дар қисму воҳидҳои низомӣ байрақи ҷангӣ нигоҳ дошта мешавад ва ҳар як хизматчии ҳарбӣ ҳамчун нишони садоқату вафодорӣ ба халқу ватани хеш байрақи ҷангии қисми ҳарбии худро эҳтиром намуда қасам ёд мекунад ки вазифаҳои хизматиро мардонавор ва бо сари баланд ба ҷо меорад. дар идома зикр карда шуд ки хушбахтона то имрӯз халқи тоҷик ин муқаддасоти миллиро гиромӣ дошта ҳангоми музаффарияту муваффақиятҳои худ таҳти навои суруди миллӣ парчами давлатии худро парафшон менамоянд ки ин албатта аз соҳибтамаддуниву фарҳангсолории мардуми мо дарак медиҳад. профессор ҳасанҷон шоҳмуrodzoda яке аз иштирокчии қабули аввалин парчами давлатӣ мебошад ки он 24 ноябри соли 1992 дар қасри арбоб иҷросияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида буд. ӯ дар ҳамоиши тантанавӣ ки имрӯз бахшида ба рӯзи қабули парчами давлатӣ дар вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид, аз лаҳзаҳои хотирмони ин саҳнаи муҳими таърихӣ ёдовар шуд. таъкид гардид ки парчам на танҳо рамзи давлатдорию ифтихори ватандорӣ, балки рамзи ватандӯстию худшиносиву худогоҳӣ, андешаву асолати миллӣ, пирӯзиву сарфарозӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тамаддунофарамон маҳсуб мешавад. баъд аз қабули аввалин парчами давлатӣ, он дар комбинати абрешими шаҳри хуҷанд аз ҷониби бофандагону ҳунармандон омода гардид ки то имрӯз ба ҳамон шакл ва зебоӣ дар саросари мамлакат парафшонӣ мекунад. парчами давлатӣ нишонаи бақои миллат, давлат, ваҳдату ҳуввияти миллӣ ва яке аз беҳтарин василаҳои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандорӣ, ифтихор аз миллати хеш ва ҳифзи арзишҳои волои таърихию фарҳангии халқамон мебошад. дар зарфи 30 соли истиқлолият бо саъю талоши ватандӯстонаи кулли мардуми шарафманди тоҷик ва бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори устувории давлатдории миллӣ гузошта шуд ва мин баъд низ зери парчами давлатӣ ояндаи дурахшон ва
آبادی و پیشرفت این سرزمین تامین گردیده برای خلق عزیز تاجیکستان زندگی پرسعادت فراهم آورده می شود. امروز در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با مناسبت روز پرچم دولتی با اشتراک راهبریت و شخصان مسئول چاره‌بینی تنتنوی دایر گردید. در جمع تاکید شد که تجلیل روز پرچم دولتی نشانه احترام و ارجگذاری به مقدسات ملی بوده، گرامیداشت این سنه فرخنده افاده کننده صداقت و وفاداری هر یک فرد وطندوست نسبت به پرچم ملی می باشد. پرچم چون رمز مقدس در رشد جامعه، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی مردم و تقویت بخشیدن پایه‌های دولتداری نقش اساسی دارد. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که پرافشان شدن پرچم دولتی در مسابقه‌های ذهنی و ورزشی سطح بین‌المللی و جهانی به شرف غالبیت جوانان وطندوست تاجیک از بخت و طالع بلند ساکنان شرفمند تاجیکستان گواهی می‌دهد. امروز پرچم دولتی مایه افتخار و سرفرازی و منبع اعتبار و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی است. پرچم دولت صاحب اختیار ما نشانه تاریخ و فرهنگ باستانی و پرغناوت ملت تاجیک بوده، هر یک فرد جامعه را وظیفه‌دار می‌نماید که نسبت به این رمز مقدس ملی احترام و ارج گذارد. در اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جمع‌آمد تنتنوی برگزار شد. برآمدکنندگان ضمن سخنرانی تاکید کردند که پرچم یکی از رمزهای اساسی و مقدس دولتداری ملی به حساب رفته مردم شریف تاجیکستان هر سال سنه قبول آن را با حس افتخار از وطن مقدس خود و دولت صاحب استقلال خویش تجلیل می‌نمایند. پرچم جمهوری تاجیکستان همچون رمزی دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه در عرصه بین المللی معرفی گردیده است. دولت‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان را همچون دولت صاحب استقلال با پرچم دولتی خویش امروز می‌شناسند. کارشناسان عاید به نقش پرچم در شناخت ملت، پرچم رمزی هستی دولت و رکن مهم دولتداری معروضه‌های علمی پیشنهاد کردند که اشتراکیان بار دیگر از تاریخ پیدایش پرچم دولتی واقف گردیدند. بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان یک زمره کارمندان برای سهم مناسب در تطبیق سیاست دولت، ترغیب و تشویق غایه‌های وطن پرستی با افتخارنامه و سپاسنامه‌های اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور قدردانی کرده شدند. نوریدین قربان، بهادر قربانزاده، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. پرچم یکی از رمزهای مهم دولت صاحب استقلال به شمار می رود. از این رو تاجیکستان پس از به استقلال دولتی رسیدن پرچم خود را در سال 1992 قبول نمود. به مناسبت سالگرد روز این مقدسات ملی در کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی جمهوری تاجیکستان همایش معرفتی برگزار شد. طور ضمنی برآمد شرکت‌داران چاره‌بینی ذکر شد. در برابر نشان، ارتش و پل ملی، پرچم نیز یکی از مقدسات ملی و رکن‌های دولتداری است. پرچم بیانگر خصوصیت، افشاگر نیازها و انعکاس کننده ثروت‌های معنوی و مادی ملت است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت واقعی تاجیکستان بوده، در خود تمام ارزش‌های ملی و مذهبی آن را تجسم نموده است. همین است که پرافشانی آن در این یا آن گوشه عالم با زحمت فرزندان فرزانه‌اش در بخش و ساحه‌های گوناگون از جمله ورزش، فرح و شرفمندی ساکنان را می‌افزاید. در چاره‌بینی کارمندان دستگاه مرکزی کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی جمهوری تاجیکستان با طریق حضوری و رهبریت و کارمندان زیرساختارهای آن طریق مجازی شرکت نمودند. پرچم در طول 100 سالهای زیاد مایه افتخار و غرور گذشتگان ما بوده، در قطار رمز و ارکان دولتداری آنها مقام و منزلتی پر ارج داشته است. وقتی که به تاریخ گذشته خلقمان نظر می‌اندازیم، واضح می‌بینیم که نیاگانمان در زیر پرچم صف کشیده برای حمایت مرز و بوم خویش چی جانبازی‌ها کردند. امروز در شهر دوشنبه با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بخشیده به روز پرچم دولتی کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز صاحب استقلالی کشور برگزار گردید. در کنفرانس نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان کمیته های اجرایی حزبی پایتخت اشتراک نمودند. برآمدکنندگان تاکید نمودند که پرچم ملی برای مردم تاجیک رمزی وطن
ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату мардонагӣ буда, халқи мо аз замонҳои қадим ба он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегузоранд. Парчами озодӣ ва соҳибдавлатии халқи тоҷик дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, баъдан дар асоси Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шуд, ки ба ҷой овардани эҳтиром нисбати парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст, зеро парчам як рамзи хосаи истиқлолият, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва рамзи ҳастии миллат аст. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки масъулини мақомоти иҷроии ҳукми давлатии ноҳия ва кормандони ташкилоту муассисаҳо бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ҷамъомад баргузор гардид. иштироки фаъолони сокинон аз арзгузорӣ ба арзишҳои деринаи тарихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ дарак дода, таҷлили ҷашни парчами давлатӣ ки бо шукӯҳу шомати хоса баргузор гардид, ба шодию нишод ва фароҳмандии болидахотирии иштирокчиён табдил ёфт. зимни ҷамъомад таъкид гардид, ки парчами давлатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ мазмун ва мундариҷаи таърихии худро нигоҳ дошта, имрӯз ҳамчун баёнгари орзуву ормон соҳиби эҳтироми хоса мебошад. ба хотири гиромидошти нақши созандаву муассири парчам дар тарбияи ҳисси худогоҳиву худшиносӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии мардум, бахусус насли наврасу ҷавон, аз ҷониби Робиати олии давлати ҳукумати мамлакат дар шаҳру ноҳияи мамлакат ифтитоҳ карда мешавад. аз ин рӯ эҳтироми парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси ватани соҳибистиқлол аз ҷумлаи вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи шаҳрвандии аҳли ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар охир чорабинии рангини фарҳангӣ бо мақсади сазовор таҷлил намудани рӯзи парчами давлатӣ доир шуд, ки саршор аз суруду таронаҳои ватандӯстӣ, сулҳу субот нисбат ба ин сарзамини аҷдодӣ даранг медод. бобокалон амизода, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. дар масъали давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатии Тоҷикистон баргузор гардид. меҳмонону устодон бо арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ, рамзҳои давлатӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги ниёгони бузурги халқи тоҷик бо маърузаҳо баромад намуданд. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нишона аз таърихи халқи тоҷик, иттиҳоди вайронашавандаи коргару деҳқон ва зиёён, дӯстию бародарии ҳамаи миллатҳои сокинони мамлакат тамон мебошад. парчам аз замонҳои қадим ҳамчун рамзи ваҳдату ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмию иттиҳоди халқу миллатҳои сокинони ҳар сарзамин ва муборизаи онҳо баҳри озодӣ шинохта мешавад. дар парчами давлатии Тоҷикистон нишонаҳои муҳиму арзишманди фарҳанги миллати тоҷик, роҳи таърихи тайкардаи он ва дигар аломатҳои ифодакунандаи мустақилият инъикос меёбад. иштирокчиёни чорабинӣ иброз доштанд, ки парчами давлатии Тоҷикистон дар баробари конститутсия, нишон, суруди миллӣ ва забон аз ҷумлаи рамзҳо ва муқаддасоти давлатӣ маҳсуб меёбад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастии давлат, ифтихори миллат, истиқлолият, ғурури миллӣ ва номусу ори ватандории халқи бостонии Тоҷикистонро ифода мекунад. парчам ҳамчун рамзи давлатдорӣ ва ифтихори дастоварду музаффариятҳои фарзандони далеру ватандӯсти миллат дар майдонҳои варзишӣ ва дигар ҳамоишу мусобиқоти ҷаҳонӣ баробари садо додани суруди миллӣ боло мешавад ва барафрохта шудани он дар замири ҳар фарди ватандӯсту худогоҳ эҳсоси пирӯзию садоқатмандӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллиро бедор месозад. бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ устодону донишҷӯён иштирок намуда доир ба мавзӯи парчами давлатӣ, рамзи худшиносии миллӣ ва сиёсӣ маъруза карданд. парчами давлатӣ рамзи садоқат, рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. парчами миллии мо дар баробари дигар рамзҳои давлатӣ мақому мартабаеро дорост, ки боиси шарҳу баён ва дӯст доштан аст. аз ҷониби устодону донишҷӯён барномаҳои театрӣ кунонида шуда вобаста ба таърих ва пайдоиши парчам пешниҳод гардид, ки ҷавононро бори дигар барои дӯст доштан ба арзишҳои миллӣ водор месозад. парчам рамзи садоқат, рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. парчами миллӣ имрӯз чун рамзи давлатдории тоҷикон дар тамоми идораҳои давлатӣ, маъмурӣ, корхонаву муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд аст. чорабинии маърифатӣ ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов баргузор шуд. омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи таълимии олии мамлакат ифтихору хурсандӣ аз он доранд, ки зери парчами давлатӣ ва сулҳу суботи сартосарии кишвар дар чунин шароити созгор фаъолият доранд. дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр тавассути парчами он муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арзгузорӣ
گذاشتن به پرچم معنای احترام و ارزشگذاری به ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنوی ملی و گذشته از این احترام ملت و دولت و دولتداری میباشد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در منفوذترین سازمان‌های بین‌المللی برافروخته شده است که افتخار هر یکی ما میباشد. احترام و ارزش گذاشتن بر رمزهای دولتی وظیفه مقدس هر یک فرد جامعه و سرچشمه افتخار از دولت و دولتداری ملی میباشد. در این برابر مسابقه های ورزشی نیز در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان تشکیل و برگزار شد، زیرا در این تعلیمگاه عالی مملکت پرچمبرداران وطن محبوبمان آماده کرده میشوند و سهم آموزگاران و مسئولان آن نیز در این سمت نظررس میباشد. بخشیده به روز پرچم دولتی در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو چهاربینی تنتنوی برگزار کرده شد. در آغاز هیئت استادان و پروفسوران از نمایش جشنی که از معرفی تاریخ پرچمداری ملت تاجیک، دستاوردهای علمی دانشجویان و آموزگاران فاکولته تاریخ و حقوق و هنر و عنعنه‌های ملی عبارت بود دیدن کردند. در قسمت تنتنوی چهاربینی امروزه مسئولین دانشگاه اوید به اهمیت و گرامیداشت پرچم دولتی و موجودیت آن در اتحاد و سرجمی مردم و رشد و پیشرفت کشور ابراز اندیشه نمودند. پرچم دولتی تاجیکستان صاحب استقلال یکی از زیباترین پرچم‌ها در مقیاس بین‌المللی محسوب یافته، نتیجه جهد و تلاش‌ها و محصول زحمت و مهنت مردم ما بوده، دوره‌های گوناگون تاریخی را پس سر نموده است. پرچم یکی از نشانه‌های مقدس جمهوری به حساب می‌رود، معرفگر تمام ارزش‌های دولتداری است، زیرا که نگفته نماند که از قدیم الایام مردم تاجیک دارای پرچم خویش بودند و ما امروز همچون جوانان افتخار از آن میکنیم که جمهوری تاجیکستان نیز در قطار دیگر دولت‌ها صاحب پرچم و مقدسات ملی خویش است. دیگر استادان و دانشجویان نیز ضمن برآمدهای خود نسبت به مقدسات ملی مخصوصا پرچم دولتی مرحله‌های گوناگون طی نموده آن در طول تاریخ، یکی از بلندترین پرچم‌های عالم پرافشان گردیدن پرچم ما و اتحاد و سرجمی مردم کشور را زیر همین لوا معنی داد نمودند. به مناسبت روز پرچم دولتی دانشجویانی که در آزمون علم، فروغ معرفت و دیگر کارهای جمعیتی دانشگاه فعالانه شرکت نمودند از جانب کمیته متحده اتفاق کسبه دانشگاه با دیپلم، افتخارنامه و مکافات پولی قدرشناسی گردیدند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر از شهر باختر برای برنامه اخبار. پرچم یکی از رمزهای استقلالیت ملی است که آن نیت و آرمان‌های ملت تمدن‌آفر تاجیک را در خویش افاده کرده ما را به سوی آینده باز هم درخشان و پرسعادت هدایت می‌کند. تحت چنین عنوان امروز در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی نویه فرخار بخشیده به 29 سالگرد روز قبول پرچم دولتی چهاربینی دایر گردید. در این تدبیر حاضرین اوید به احترام و ارزش‌گذاری به این مقدسات ملی برآمد کرده ابراز داشتند که در سال‌های صاحب استقلالی زیر پرافشانی پرچم دولتی و سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسدار و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم شریف تاجیکستان در همه بخش و ساحه‌های خواجگی خلق به دستاوردهای ارزشمند نائل گردید. در این دوره در سمت آماده کردن کسب‌های کارگری و بهتر نمودن شرایط هنرآموزی در مؤسسه‌های میانه کسبی نیز کارهای زیادی عملی کرده شد. در ادامه از این توجه و دستگیری در عرصه تجدید روز پرچم دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی گشتن لایحه تقویت تحصیلات کسبی با مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی نویه فرخار به مبلغ 514374 سامانی میز و کرسی، کامپیوتر و دستگاه‌های معاصر دوزندگی دسترس کرده شد که از این حساب شرایط کسب و هنرآموزی آموزگاران و خوانندگان در مؤسسه مذکور خیلی بهتر گردید. در چهاربینی دانه به استقبال روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تاکید شد که امروز در نزد مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی نویه در دایره عملی گشتن لایحه بنای صنفخانه‌های نوی هنرآموزی بنیاد می‌گردد که آن باید ماه مارس سال 2022 با تامین شرایط ضروری ساخته مورد استفاده قرار داده شود. ذکر شد که عین زمان در لیسه کسبی تکنیکی نویه 173 نفر به کسب و هنرآموزی فرا گرفته شده است. تدبیر جشنی بخشیده به روز پرچم دولتی با پیشنهاد معروضه‌های خوانندگان در موضوع پرچم باد و پرافشان تاجیکستان و قرائت شعرها در وصف پرچم، وطن و استقلالیت به طور خاطرمان انجام یافت.
در جمع آمد ایدانه به مناسبت این سنه تاریخی راهبریت شهر بوستان مسئولین کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق و شهر بوستان تاکید داشتند که ساکنان شهر با درک بلند و مسئولیت کلان ماهیت وطنداری و خویشتنشناسی بودن پرچم دولتی و پرچمداری را پاس می‌دارند و در زیر پرافشانی پرچم تاجیک با مهنت سازنده و بنیادکارانه برای آبادی و بنیادکاری بهر آبادی و شکوفایی وطن سیاست پیش گرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را جانبداری کرده در رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده می‌گذارند. در همایش جوانان دوران صاحب استقلالی با نشان پاس داشتن عنعنه‌های پرچمداری تاریخی و افتخار از پرچم دولتی چون فر شاهی، چون اختر کیانی، چون آفتاب و ستاره‌های درخشان بالای و پرافشان بودن پرچم تاجیکستان را تمنا نمودند. پرچم رمزی سربلندی و وقار دولت تاجیکان بوده. جوانان جمهوری تاجیکستان نیز امروز پرچم برداران اصلی دولت گردیده. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در المپیادهای بین الخلقی اسپارتاکیادها بالا برداشته ایستادند که باعث افتخار کل تاجیکان و تاجیکستانیان است. چورابینی ایدانه بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوقند با راه اندازی شدن اکسیه تحت عنوان پرافشان بود پرچم تاجیکستان سرجم آمدن فعالان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی آغاز یافته در ادامه در تالار قصر فرهنگ شهر جمع تنتنوی برگزار شد. پرچم نشانی دولتداری ملت است. هر رنگ پرچم رمز سعادت و پیروزی، صفای صلح و ثبات، جسارت راد مردان، سرسبزی و شکوفایی، بخت و اقبال نکو را افاده نموده از ما وطنداران احترام و صداقت را به این خاک اجدادی نشانه دولتداری ملت برومند و باستانی تقاضا می‌کند. در ادامه این همایشی ایدانه دیگر اشتراکداران از جمله آموزگاران و خوانندگان نیز وصف پرچم دولتی نموده دایر به تاریخ پرچم رمزهای دولتداری فکر و عقیده‌های خود را به طور واضح و روشن با افتخار و صمیمیت خاص بیان نمودند. پرافشانی جاویدانه پرچم ملی تمنای هر یکی از اشتراکداران بود. ما امروز صاحب پرچم خود هستیم. پرچمی که امروز واقعا هم در تمام جشن و چورابینی و عموما در مسابقه های بین المللی عموما در تمام جایها این پرچم یعنی پرچم ملی برداشته می شود. ما از این افتخار میکنیم. در قسمت فرهنگی چورابینی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در وصف پرچم شعرها قرائت نموده در ادامه هنرمندان بخش فرهنگی شهر برنامه کنسرتی مرتب از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه را پیشکش اهل تالار نمودند. در برابر جشن گرفتن دیگر صحنه‌های تاریخی و ارج گذاشتن به مقدسات ملی که وسیله بلند برداشتن حس خودشناسی و وطندوستی جوانان نورسان به شمار می‌رود، همساله با مساعدت مسئولان جمعیت تاجیکان در ولایت ایوانوی فدراسیای روسیه در رابطه با روز پرچم دولتی جمع آمد برگزار کرده می‌شود. پرچم دولتی همچون مقدسات ملی که معرفیگر کشورمان در عرصه بین المللی میباشد ضمن برگزاری چورابین‌های گوناگون پرتو افشانی نموده هموطنانمان با افتخار و سرفرازی به آن ارج میگذارند. اثنای برگزاری جمع آمد عاید به تاریخ پیدایش پرچم اشتراکچیان اظهار نظر نموده نقش آن را در متحدی و به‌همایی و معرفی شایسته دولت و ملت مهم ارزیابی نمودند. امروزها مردم شریف تاجیکستان زیر پرافشانی پرچم دولتی خود برای استقبال سزاوار جشن مقدس بزرگی ملی 30 سالگی استقلال دولتی سعی کوشش کرده ایستادند. هدف‌های بزرگ سازندگی را عملی می‌سازند. در این روند پرچم دولتی برای مردم شرفمند تاجیکستان همچون رمز وطنداری، ننگ و ناموس، خودشناسی و خودآگاهی و وحدت ملی خدمت می‌کند و به ما در جاده آبادی و سازندگی سرزمین اجدادیمان روح الهام تازه می‌بخشد. مسئولان جمعیت تاجیکان ولایت ایوانوو در سمت حفظ و نگهداشت سنت و آیین‌ها و ارجگذاری به مقدسات ملی فعالیت نظررس داشته با برگزاری تدبیرهای مختلف تاریخ و فرهنگ پرغناوتمان را به نمایندگان دیگر خلق و ملت‌ها معرفی می‌نمایند. روز پرچم دولتی که 24 نوامبر همساله تجلیل کرده می شود در ولایت ایوانوو به این مناسبت دایره وسیع هموطنانمان به هم آمده از آن به طور شایسته و احساس گرم وطندوستی استقبال گرفتند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از ولایت ایوانوو فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار.
дар толори фарҳангии донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони парчам рамзи давлатдорӣ ва ҳуввияти миллӣ чорабинии илмӣ фарҳангӣ доир гардид. зимни чорабинӣ ҳозирин сухан карда зикр намуданд ки бақои ҳар як халқу миллат ба давлатдорӣ, соҳибистиқлолӣ, худшиносӣ, ҳифзу нигоҳдории арзишҳои миллии он дар даврони гуногуни таърихӣ иртиботи зич дорад. дар идома дигар иштирокдорон низ ба сухан баромада вобаста ба нақш ва мақоми парчам дар эъмори давлатдории миллӣ маъруза карданд. гуфта шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ беш аз пеш ба масъалаи баланд бардоштани эҳсоси худшиносӣ, ҳуввияти миллӣ ва ифтихор аз ватандорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мешавад. аз ин рӯ арҷгузорӣ, эҳтирому ифтихор ва қадршиносии парчами давлатӣ ки таҷассумгари умеду ормонҳои мардуми мо маҳсуб меёбад, вазифаи шаҳрвандии ҳар як фарди худогоҳу ватандӯсти кишварамон мебошад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин пост доштани арзишҳои миллӣ ва ёдовар гардидан аз дастовардҳои беназири халқи тоҷик мебошад. дар идома ба ғолибони озмунҳои донишкадавӣ ки ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкада баргузор гардида буд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. чорабинии консертӣ ки аз ҷониби ансамбли донишкада доир гардид, идомабахши ҳамоиши имрӯза гардид. парчами давлатӣ дар қалби ҷавонон ва наврасон ҳисси баланди меҳанпарастиро бедор месозад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳазорон нафар ҷавонон фаъолони ноҳияи лахш бо ҳисси баланди меҳанпарастӣ ба роҳпаймоӣ баромаданд. ин нишонаи арҷгузорӣ ба яке аз муқаддасоти миллиро шаҳодат медиҳад. маҳз парчами давлатӣ аст ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон ҳамчун кишвари соҳибистиқлол ва дорои парчами давлатӣ мешиносанд ва ба сифати кишвари соҳибихтиёр эътироф мекунанд. иштирокчиёни роҳпаймоии парчами давлатиро парафшон намуда бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ аз парчамдории давлати озоди худ ифтихор мекарданд. дар ҷамъомади тантанавие ки бахшида ба рӯзи парчам баргузор шуд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия кулли сокинонро ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳният гуфта зикр карданд ки арҷгузоштан ва эҳтиром ба парчами давлатӣ қарзи шаҳрвандӣ аст. ҷавонон бо нерӯи шикастнопазир, варзишгарон бо маҳорат ва ба даст овардани ғолибият дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, хонандагони болаёқат бо донишу малакаи баланди зеҳнӣ бо баландбардоштани парчами давлатӣ дар муаррифии тоҷикистон ба сифати кишвари соҳибихтиёр дар арсаи ҷаҳон нақши муҳим доранд. парчами давлатӣ дар ҷилои рангҳои худ мақсаду мароми созандаи миллати тамаддунофари тоҷикро инъикос менамояд. ҳар фарди ҷомеа бахусус насли ояндасози миллат бояд аз парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ифтихор дошта бошанд ва эҳтироми онро ҳамчун рамзи пойдории давлату миллат ба ҷо оранд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳунармандони аҳли фарҳанги ноҳияи лахш барномаи рангини фарҳангӣ намоиш дода шуд ки хотири иштирокдоронро болида гардонд. нуриддини қурбон, баҳриддини исмоилиддин, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат дар вилояти Суғ назаррас татбиқ шуда корхонаҳои муосири истеҳсолӣ бо истифода аз технологияи ҳамқадами замон бунёд ва ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд. дар ин замина нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар ҳудуди вилоят шумораи корхонаҳои саноатӣ 43 адад зиёд гардид. гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. вилояти Суғд ҳамчун минтақаи саноатӣ дар ҷумҳурӣ дар рушди соҳаи саноати мамлакат саҳми назаррас дорад. дар заминаи татбиқи босамари ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ва дар доираи истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ танҳо давоми 10 моҳи соли 2021 дар вилоят 99 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо 887 ҷойҳои корӣ таъсис дода шуданд ва дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 16,8 миллиард сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 бо нархҳои муқоисавӣ 2,5 миллиард сомонӣ зиёд аст. мо масъулини соҳа ва мутахассисон кӯшиш менамоем ки ҳарчи беҳтар истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазири ватаниро зиёд кунем, чунки рушди иқтисод танҳо бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин карда мешавад.
شماره کارخانه‌های صنعتی بنابر نشاندهنده‌های آماری نسبت به همین دوره سال گذشته 43 عدد زیاد گردید. تکنولوژی که ما وارد کرده ایم از اروپا هست، نیخترش از اوکراین. ما میتونیم امروز بگوییم که محصولات ما رقابت‌پذیر است، چون ما در مورد اول صفت محصولات رو قرار داده ایستادیم و باوری کامل داریم که مردم کشور ما این محصولات ما را خوب قبول می‌نمایند. در ولایت صادرات با نظام سمنت وطنی به جمهوری‌های همسایه به راه مانده شده است. طبق معلومات گمرکی در ماه‌های ینور اکتبر سال 2021 در مجموع 553.4 تن سمنت به صادرات برآورده شده است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای شهر گلستان، کارخانه مشترک زرافشانی شهر پنجکند، کارخانه مشترک اپریلفکای شهر گلستان در رشد ساحه صنعت کوهی و کارکرد و بایگردانی معدن‌ها سهم نظررس دارند. در کان‌های انگشت ولایت 1433,000 تن انگشت استخراج کرده شده است. طبق معلومات آماری در این دوره به مبلغ 214.5 میلیون سومانی محصولات دوزندگی استحصال کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 25.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. شماره بیشتری کارگران این کارگاه ناتاسیس را زنان و بانوان ساکن ناحیه اسپیتامنت تشکیل می دهند. همه ما نازکی‌های کسب بافندگی دوزندگی را آموخته ایم. کارگران را ماشین خدمتی کارخانه به کار آورده بعد کار به خانه میبرد. با خوراک نصف روزی تامین هستیم. معاشی که ما از این کارگاه میگیریم خوب است و از این حساب میتوانیم برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم آوریم. همچنین 412,900 تن آرد استحصال گردیده در کارخانه و کارگاه‌های کنسرو براری 29.2 میلیون قوطی شرطی کنسرو استحصال شده است. در مجموع در ولایت سوخت 247 نمود نامگوی محصولات استحصال می شود. در دایره استقبالی سزاواری جشن 30 سالگی استقلال دولتی در ولایت 41 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بنیاد، خطهای علاوگی وصل و نصب و اقتدارهای باز ایستاده به استحصالات جلب کرده شدند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. طبیبان مرکز جمهوریوی علمی سرطانشناسی اصول اندویدیایی جراحی آمازهای قفس سینه و کاواکی شکم را موفقانه انجام دادند که این جراحی باری نخست در مملکت عملی کرده شد. در این مرکز گذرانیدن مرکبترین جراحی هایی که قبلا امکان ناپذیر بود با استفاده از دستگاه های معاصر طبی در مملکت انجام داده می شود. گزارش محمد علی سفر. با استفاده امکانات موجوده انجام جراحی‌های مرکب با سوی طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطانشناسی پیش از هر وقت دیگر زیاد می شود. ما با تمام نمودهای طبابت معاصر جراحی با بیماران خدمت طبی خود را می‌رسانیم. عین حال در مرکز طبابت جراحی معاصری که با استفاده تجهیزات‌های اندویدیوخیروژی به راه مانده شده است. طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطانشناسی بعد از تبادل تجربه و تکمیل اختصاص در داخل و خارج کشور با دسترسی دستگاه‌های معاصر راه و اصول‌های نوی تشخیص و طبابت و جراحی‌های وابسته به بیماری‌های سرطان را راه‌اندازی کرده در این سمت موفق می‌شوند. قریب 6-7 سال در شهر پاریس دولت فرانسه فعالیت کاری نمودم و دانشی را که آنجا اندوختم و مبادله افکار، مبادله کاری را که آنجا گرفتیم، امروز خوشبختانه آمدیم به دولت و آن را اینجا راه اندازی کرده ایستاده ایم. امروز برای مرکز ما واقعا یک موضوع افتخار است که ما همقدم با دولت‌های پیشرفته میتوانیم به بیمارانی که نیاز دارند جراحی‌های نوین مرکب با استفاده از اصول‌های تکنولوژی معاصر پیشکش نماییم. این نوبت هم وابسته با انجام جراحی مرکبی که قبلا با اصول عنعنوی صورت می‌گرفت، طبیبان مرکز با استفاده از امکانات موجوده توانستند که اندویدیو جراحی آمازهای قفس سینه و کاواکی شکم را در سطح بلند گذرانند. پیش این بیماران اگر جراحی هم میشدند، یعنی با اصول عنعنوی یک استرنوتمی میکردند. این یعنی چی؟ یک بریش از گردن تا شکم پورا همون استخوان سر سینه یعنی بریده میشد. این یک جراحی آسیب پذیر است. بیمارا دردشان بسیار بود. حداقل 10-15 روز در بیمارستان باید می ایستادند تا آخر عمر شوایی که از چیز متالیکی عبارت هستند در بدنشان میموند.
خوشبختانه امروزها ما تونستیم این جراحی نو جاری کنیم و امروز ما تماما استخوان نمیبریم. ما بفتای نرم تا اندازه 0.5 میلیمتر بریده توسط اون یک اپتیکا و تجهیزات در آورده با مانیتور کار کرده، یعنی همین جراحی رو اجرا خواهیم کرد. در نتیجه زخم قریب نیست، بیماران یعنی فاصله مدت گذرانده در بیمارستان 10 چند مرتبه کم میشد. فراهم ساختن شرایط مساعد طریق مجهزگردانی شعبه‌های مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی امکان داده است که در برابر کارهای تشخیص و طبابتی متخصصان جراحی‌های مرکبی را که قبلا با خرج زیادی مبلغ در خارج کشور عملی کرده میشد همزمان در مملکت راه اندازی نمایند. محمد علی سفر، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. موضوع دیگر، کشاورزان خواجگی تخمی پروری به نام نیاز محمد بگفی ناحیه جلالدین بلخی از اجرای دورنمای استحصال پخته در سال 2021 مژده رسانیده در این برابر به کشت تیر ماهی زراعت وسعت میبخشند. ادامه موضوع در گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سعید. کشاورزان خواجگی تخمی پروری به نام نیاز محمد بگفی ناحیه جلالدین بلخی از میدان زمین‌های در اختیار داشتهشان به طور وسیع بهره برداری کرده سال سال به نتیجه‌های دلخواه مهنتی نائل می‌گردند. طور دهقانان اطلاع دادند امسال در خواجگی در میدان 905 گکتار پخته، 205 گکتار غله‌دانگی‌ها، 210 گکتار خوراک چاروا، 60 گکتار سبزوات، 25 گکتار کارتوشکا و دیگر نمود زراعت‌ها کشت گردیده بود که با نتیجه گیری از جنبست موسم کشاورزان از اجرای دورنمای به نقشه گرفته شده محصولات مژده می‌دهند. بخصوص با نظر داشت آنکه قسمت بیش زمین‌های خواجگی در سمت پخته‌کاری استفاده می‌گردد، سال سال اهل زحمت در همکاری با شرکت اسماعیل سامانی و دسترسی با تکنیک‌های نوی ساحه تخمی‌های سرحاصل و رعایت درست اگرتکنیکای پرورش حاصلناکی این زراعت گران‌ارزش را زیاد می‌نمایند. با نظر داشت ترتیب کار خواجگیداری عین زمان دهقانان با کشت غله خصوصا گندم و جو مشغول می‌باشند. در خواجگی تخمی پروری به نام نیاز محمد بگفی ناحیه جلالدین بلخی برابر خالی گردن زمین‌ها از حاصل پخته و جواری مکای دان و دیگر نمود زراعت‌ها امروزها دهقانان شدگار تیرماهی را وسعت می‌بخشند. دهقانان کوشش دارند که زمین‌های خالی گردیده را هر چیز زودتر شدگار نموده در آن زراعت‌های به این ایام موافق را کشت نمایند. امروزها در خواجگی نیاز محمد بگفت کشتی کاری ایوان تیرماهی چخیلی که شما می‌بینید در همه جا رفته ایستاده است. ما زمین‌ها را شدگار کرده، تخت هموار کرده، ما غله تیرماهی کاریده استیم تا همین روز خواجگی در میدان 156 گکتار زمین گندم کاریدگی است و نیت داریم امسال 250 گکتار زمین در گندم میکاریم. مهلت اپتیمالی نوای تیرماهی این تا سوم دهه ماه نوامبر میشد. این نوای الکس، سامانی، شوکیری، زراعت 70 فرخود 60 می باشد. طور مشاهده می گردد امروزها برابر وسعت گرفتن کشت تیرماهی زراعت‌ها همچنین در خواجگی دیگر عمل‌های مربوط به این ایام بخصوص سری وقت تازه کردن زمین‌ها از حاصل شدگاری با صفت کندن زهبر و زهکشا و دیگر کارهای خواجگیداری که عامل مهمی فراوان حاصل می باشد انجام داده می شود. خدایدادی رجب، اسکندری سعید برای برنامه اخبار. در ناحیه خوالینگ با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان 13 چوی عمودی از نو برقرار کرده شد که از این حساب 20 گکتار زمین کارمی للمی آبیاری گردیده تامینات آبی پالیزی به زیاده از 400 گکتار زمین کشت بهتر کرده شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در ناحیه خوالینگ میدان عمومی زمین‌های کارم آبی 2132 گکتار را تشکیل می‌دهد. برای بهتر نمودن حالت آبیاری زمین‌های کشت با عاقلانه ثمرناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم آبی در دایره تطبیق برنامه دولتی و اجرای نشانداد پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اداره زمین و گئودزی و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ چوهای عمودی از نو برقرار کرده شدند. 13 عدد چوهای عمودی پورا برقرار کرده شدند که حالت آبیاری 400 گکتار زمین را بهتر می‌گرداند. از حساب نوسازی چوهای عمودی در حدود جماعت شهرک خوالینگ ساکنان محله‌های نوبنیاد نیز با آب تازه نوشاکی دسترسی پیدا نمودند. در حدود جماعت شهرک خوالینگ دو محله نو بنیاد گردیده است که زیاده از 200 خواجگی را در بر می‌گیرد. مشکلات اساسی این محله نارسایی آب نوشاکی بود و زینه به زینه قسماً
محله توتک یک توتک دو به آب نوشکی پر را تامین کرده شد. در این موضع از حساب 3 چای عمودی محله نوبنیاد ساختمانچان نیز باید پر را با آب نوشکی تامین کرده شود. طور مسئولین کمیته اداره زمین و گیودزی و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند بعد تجدید نوسازی چوغای عمودی در نوع قسم از زمین‌های کورم للمی نیز پر را آبیاری کرده می شود. از طرف کمیته اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان در نویه خوالینگ 13 تا چوغای عمودی برقرار کرده شدند که از این حساب 20 هکتار زمین نو آبیاری کرده می شود. باقی مانده 400 هکتار با آب خوب تامین کرده می شوند. در نویه از 13 عدد چوغای عمودی در 3 عدد آن برای کار منظم ترانسفورماتورهای نو نصب کرده شده است. طور تاکید شد چوغای عمودی در چقوری از 60 تا 100 متر از نو با وصل قبور تجهیزات آبکشی اقتدارش بلند برقرار گردیده در این دوره بنا یکچند انشاءات آبرسانی نوسازی کرده شده است. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری نویه، اداره زمینسازی و مسئولین شعبه کشاورزی نویه اقدام گرفتند که تامینات آب پولیزی، نظارت مقصدناک استفاده بردن هر عقیده زمین کورم و زیاد نمودن میدان کشت زراعت‌های کشاورزی را جدی زیر نظارت قرار داده در افزایش حجم استحصال مجموعه محصولات کشاورزی و پیشرفت وضع اقتصادی نویه مساعدت نمایند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، تنسیت خانه آباد باشید.